shake disappointment over the life. Maybe before the power so about to so yellow man, you get to new pastor, you see the name of Jesus Mayor. And no one there, as soon as you can see, yes, or see us today. It's number one checkpoint. Yes, what about your dross? Debbie, or your boxer shorts, Debbie, or your Mabresia, Debbie, Auto Apple, Debbie, Auto Soproso oil, Debbie, and your checkpoint. Hallelujah, hallelujah, amen. Ye do ba de ya wase obambo ni ahwe so pa odi adom ye ma enne atoya so biam na sinka ni dinda Amen. adofo no musumfo apostle ko admane masan mu adi ahie mu ne ye be che oba de ya we nasem me so wen waso ni tie nsempa no na oba de ya obi pa de ma ho ene topic e be yi misrawo ya tu dini se onyankopɔ yawe nihu onyankopɔ yawe nihu arofo do ɔsi nyankopɔ bi ni baabi no and the Bible baby sa questions 41 questions yes bantimi enya no not to turn and so mu say kabo ni body so awu me ma yakɔ me ma akosɛ pa Nyankopɔ boss ba asase no twokonko se di wo hu papa na se wonim ni hu no a ana wi anwaso na ne bi sisi odofo Bible can say do acho ya read the book of Proverbs chapter 8 verse 17 Proverbs 8:17 we dey tie Bible Bible can say ni acho we dey tie Bible verse number 17 wo read na chiri kwan a read Nyankopɔ chiri kwan asna be wu a wawu na nte sa na nam pansam na gi hwi Frasasi weswa meso ba chino ba yam wo de tie Bible Proverbs chapter 8 verse 20 verse 17 yango verse number 17 ose me nka say me de when you pon so on de me do wona wo do me wo do bia wo do no so wo do no a o se yango pon ka say go say bi no no and obi say there is no God and de obi try say we as dan ka say nyobi na boy no awo ne ma me na wo no na be wi ase edi na no nipa ka do pe edi yango pon so akanta ma to say me do wona wo do me wo do wona wo ye den wo do me wo do wona wo do no wo do no do yes na wona wo hwe me ntam no mo hwe me ntam no o mo hu me no eta wo so hwe no emfa no ho anya die wo wo die so atene nkape so si nyame di oni ho o wo di ho and no be say there is no God na sansam na yanko for kan won ana mento ma se obisa no ewiase a woti wo de ho opa de wo se yanko po ni ho bisa se de ben anya de friends dokono. Okay, nice question. Bisa se de ne de dokono na bangu dokono obeka cho se ye de mole ampa na ye dokono na bangu more obisa se de ben ne de mole a o se ye de buro wacha obisa se de ne de bura na ojewanim no ye de no ore and the de se so wajimi papa wonim de ya dokono wonim de ya mole wonim de ya buro na je so bi wa baby oh yes wonim de ya dokono wonim ye bisa wa utimi ya no say ya mole ni se bisa se de ya mole a o say ya buro de ya bura no hell ojimi for na jira no hell yes wa short what's happen besa buro de anu ni ya buro wa hu ba bia wa pem Jesus eburo obi na ya buro wo wura eti me do mo do me eti ko paso do wona wo do no o mo hwe me ntam no no bi re ne ntam no o mo hu me wo be hu no wo da wo so we no a me dia me chaw bibi dia be mu hu ni say there is a creator oh yes dia be mu hu ni say obi na bo wiase dia be mu hu ni say obi na bo me yes dia be mu hu ni say obi na bo papa dia be no obi be mu ni say obi na bo ma me wo kro mo yin obi na bo no wo na na me obi na head abo no ene ne wa do mre na no kwa je da me si nyago po ne hu ye hu enti enkoto ne hu nu mo enkoto na ba mu o enkoto na so chi mu o nyesa ho be kire ba be kasa mi a chew with the book of Exodus chapter 33 verses number 20 read the Bible Exodus 33 verse 20 what's on Yankopon say den onipa ntumi hunu manim onyankopon na kasa no ni hu ohu yes oso onipa ntumi nya den ohunu manim onipa hunu nanim enya nkwa tino onipa kan nsamfu bia no de na ma bi opa bia me be
cho nyankopon se ni hu ne ye dey etie ni hu odofo eniema papa we aye no e che se ni hu Yes. You can Job chapter 37. Bible can Yes. Job 37. Verses number 23. Verse 23. Bible kasa. Otumfo no. Yeah, otumfo nyankopon ya we no. Enya de ye hunu. Yeah, enya de nipa ye de no ko so ehunu o. Oye tumi mu kase. Oye tumi mu dan. Kase. So nyankopon no ni hu. Wow. Onchi atemwo. Wanchi atemwo di watitana ni so omu a. Ene atukuba ni mu kura kwa tisan. Atukuba na ni atisan. No ano fom. Etutumfo no. Edi nyankopon tumfo na obo so ba sase. Ye hunu o. Oye tumi mu kase. Obia ye duopa no ye hunu nti. Obia ye duopa. Oye tumi mu kase. Oye tumi mu kase. Onchi atemwo. Me dana dia chira wa wutie me no. There is a creator. Yes. Ye wo bi obo so ba sase. Eti enipa nsuo no. Eti onipa wutie me na suro no. Wow. Omo akuma mu nyansafo bia. Omo akuma mu obi ofoso ono anu a. Just na ni su no bunu nyansani. Papa no wo mu ba ko tetaw. No achew. No mu so ye tuno. Wo ye huhu. Na so ba che. No ba yam. Ti babo. Wo se ni pensuo no. Ni pensuo di obo so ba asase no odofo. Sister suo no. Ya jamayo. Ya tono. Ya antan. Ya wi. Ya shisha. Jai e friend masturbation. Yes. Wakun won pra wayi won pra. Jayo. Na nyego kwachi wa ho ba chire wo. Yes. Eni pensuo no. Ni pensuo nyakopon wo. Omu akuma mu nyansafo bia. Akuma mu nyansafo bia. What? Nyakopon mu akuma mu nyansa. I am the preacher apostle quite man the Bible hunhuna. Me fa Bible hunhuna ni pa o. Okay, 1 Corinthians, then 2 Corinthians. 2 Corinthians. Chapter 5 verse 11. Chapter 5. Bible cast much now. Verse number 11. Koso. Yenti obo ade asem. Koso. Obo ade se. Na so se yenim ye wurade wo hunti. Me okwa ta metie yi. Minim ye wurade ya je nkwa Yesu Kristo Messiah. Ni hunti. Ye Nyankopon obo so ba asase. Ye kasa kire mo say. Ni hunti aya mi preach a me pese metiefu a etie preach no. Me kasa kire no mo nyine hu ni say. Hunu ni sa. Hunu ni say Nyankopon obo so ba asase. Ni hu. Yes. Tenya me na Bible hu na. Dabi. The Bible dey bed na dia kire abu the creator no. Say ye ni sun ne ban ya dai. Ete. Osi ye dai. Wasi ye de. Ye nim ye wurade wo hunti. Ye nim ya je nkwa Yesu Kristo Messiah ni hu hunti. Ye kasa kire nipa se wo hunu ni sa. Kasa nipa bia etie me okwa adwuma se mu hunu ni sa na ni hu. Mu hunu ni sa nye se be the Bible na ehunu na. Mu hunu ni sa na Nyankopon ni hu. Wo de otie Bible ba be kasa ni a kire wo. Kan Ephesians Corinthians chapter 10 verse 9. 2 Corinthians chapter 10. Aye. Me part of verse 9. Verse 9. Yeti omo ade asem. With your Bible kasa. Na manye se. He okwa me preach ya me pese me yem obi me preach achechire nsem bi ma nipa bi ehunu se. Me de ehuma ebeyi mu hu. Me de huma we me de behunu na. If ehuma ne de. Wo de me de huma we kura to nkyan a. Me wie me kan nsem mi achew na ba hu se Nyankopon hu wo. Yes. Sabe de mo we kura to nkyan a. The Bible. What's it manye se? Anya se ma ba se me be preach. Me de huma ebeyi mu hu. Se me de huma we behunu na. If it's ehuma ne de. If it's huma ne mu nsam de. Ya kase edu. Ya kase Bible na kase emu adan. Emu Emu na mu adene. Yes. O fa na tra ba tra ma. No kuma mu ye du so be ye du ama. Oba de man ti asem na. On fa na senka. Eti obi a waji Nyankopon adi. So ye Islamic. We Islam ni. We Christian. We Judaism. Say the o tie biara ni tie me na. Say o wodi bi ade free creator no a. Anya mpa cho tie quotation we. Peter chapter 1 verse 17. First Peter 1 17. verse 17. Bible can say much. Na sa mo Fred the onche ni panim. Na sa wo tie me na. Dia o Fred the onche ni panim. No buaten. Na do buaten wo di bi ade free no. Say do obi adwuma tie. We wo frɛ saa wo Nyankopon no wɔnhwɛ nipa nim wo frɛ sɛ agya wo frɛ ne sɛ agya wo de wo sɛ agya bɛgya wo so ye gya wo so wo de ho ntew wo na frɛ ne agya oh ne just wo bi wo sɛ wo frɛ ne sɛ wo de me money di ya wo de krankyerɛ sɛ wo obi afrɛ ne agya wo soro dia ɛna mo mfa suro ɛmo obra o ɛwa ho bi atra bia wo ti wo ni ho bi atra bia wo te no wo so ayo wo ni man frɛ ni awo bi atra bi anyo womro wo Holland wo ya ho wow stranger wo Ghana wo ya ho stranger
Togo we are war stranger. Holland we are war Stranger. Jamaica we are war Stranger. hey me pacha war Germany we are war Stranger. Wow, a friend say London we are war Stranger. na arawesa ni say one kura war mu kurom do ata America kura war Okay. na nyawo Africa na akọ we are war mu mienu Ampa. Watch it. ma me catch wo wadwe mra ho so eti ya wo wasase ya yetisu yi ya wo we asase ya yetisu yi Momfa suro. mum ye mfa suro Emo bra. amma ya bra ne ebe Awo ho ye be oh ni man friendly na me ye wo fem ha masasi me ha baby mini fi baby wa oh ha obrani amani na ye di firi hwe odofo eti mu adwe mra wo ho so ye wo asase ya yetisu yi suro eni mfa suro creator no na ye de ebe ja ha ye den akọ Missy Yahweh. Ni wo Yes. Ni wo Yes. It Bible can say me so need to say what dia. Me quote Bible na the book of Hebrews chapter 11 verses number 13. Hebrews 11 verse number 13. What's the one you know so? What they be ko Eye gide so na kwaso e na ye ni nyina wu ya. Jesus na we mu na ya dan. E wu ya won san ka bo she. Won san ya dan. Anka bo she no. Ka bo she no. Na mmom no. Wo mu hunu kro no wa chichi fujidi. Iti ebi ma pakwa o meji ni di Eye na tu ka se. ye kro na tu ka se. Wo ya hoho. Ya hoho. Ene ma mfa fo asase so. Iti sa ye na Peter ka cha yen say. Mum ye mfesuro. Ansu Nyankopon awe ya hoho ya asase so a. Mo anim na wo so. Yes. Yes stranger. Hoho. Habraba obo. Wabeka. Unye bi na nsia no free hakoy. Boy. Unye bi atu ha. Okon no bon too soon. Obi ko no ko why. Obi so ko no court to glory. Court to eternity. Transition. Oba ko ni sign. Oba free how. Na one na mu say yes. Oba bo brafo pa ko. Ababa rescue show. Ti Christo be bet ma 5 minutes to curfew. Dabi. Alampai. Dabi. I am aware. Dabi. Abinwa. Dabi. Yekodi. Dabi. Pusha. Dabi. Legas. Dabi. Apus Kelenke. Dabi. Kotumami Roto. Dabi. One door. Dabi. See truth. Dabi. Nampacho oba bese bet mashe ye bia boda. Dabi. Nanda abai wa bia na pacho togo boda u bia mi bisa kwashi. Ka bia nwura o. Atukota mfa o. Taxi mfa o. Uber mfa o. Trotro mfa o. No ba bese yesu wa bia boda. Asembe no person capture Ghana for. Yakubu na mo be dai. Obefa o. Okumensa. Obefa o. Yam friends ye jay. Obefa o. Panya less. Obefa o. Yakubu friends tanko nya Obefa o. Alasa do nya na bete. Pamai. We fa ho mienu. Owie no. Dorian no. So saka. Wa bia boda. Kasi bia na ho bi. Won wa wi ya wo de hwe me sabe won wa wi ya de hwe me wo di be wu akwaku akonta no wan suo ba de no me be chose Nyankopon lafote ba be ka se me acha the book of Kings chapter 19 verses number 11 ya me wo First Kings chapter 19. First Kings 19:11 Me pa verse 11 no. ha so bien What I can say? wo so bien ya nana Elijah en wo ka asem we Elijah so wo hunu opeso hunu Nyankopon Yes. le tie Bible What I can say Freddy, quit me polo so. Nyankopon say Elijah Freddy be se ko be pon ha na me nchawa Awu urade anim. wo ya wanim Na hwe. na we Urade betwam. Twadiampo awurade betwam Na enframa kasiye. na mframa kase bi Aye pin. na ans no betwam ti o mframa kase bi na boy E papa me po. o betwam no na bepo e dai E papai. papai edwiri bepo Obubu mutan. na motan edwiri Ni nyina di urade anim. ni nyina di ho ani Urade anim. o de shiwi betramo Bajamena sa ususle o de sle sle na fakọ na ni sa so mu a Bible say abotan o mebu atayo wanya tamu o wo twem keke no Enframa kasiye yete. o be chia keke no akọ o be kire Elijah say Elia ni betwam enframa kase di nanim E papa me po. e pai bepo E bubu abotan beti na bepo dwiri Ni nyina di urade anim. ni nyina di otumfo Elohim Yahweh anim Nanso na enframa nim na urade wo. o ba hwe mframa no onim mframa nim Wow. Na enframa na chi no. mframa na chi no Asase woso. asase na betwam Enya asase woso na urade wo. baka so asase usom onim nanim de di nanim convoy di nanim no convoy di creator nanim no Yes. asase woso Ni convoy no. ni convoy no Asase woso na chi no. asase woso na chi no Oja.
eja edere pa betwam ni nyana Elijah fo say owom nenso enye jenim na brado as Elijah hwe je no ni jenum convoy no kwa oja na chi no enframa bo brawo enframa bi bo brawo eni bi di akire ba eni bi di akire na eba enum na brado enum na ya wewo wow hallelujah amen won say ye obi obo so ba asase pa to bobra dwene ho abrantie hwe bebia o tasase da abawa bebia o skirt da wo do so tere wo nwen ho wo se won tija o mantam a wote mesamo mama ni na wo yes mama ni na wo na obi na boy ya ni pa ko bu akonta a kire no yes wona me ka kire mama ni na wo na obi na boy ya ba asaso wo de ha de bi eni bi sisi wo wiase a ya de ama scientists enso ni mo hwe dinna ya oba de ni nsa no adwuma wayo obi a woni wiase ho ba bia o se minim wei me ba kansa mi acho babu de kansa mi acho o se eja ni twa mu onim nyakopon no chese ni sutia no yes woni mra wo so kansa mi the book of Exodus okay hwe di nyakopon action bi o take wo friends say Egypt as Exodus chapter 10 verse 21 10:21 actually bi o ko take no Egypt as esundri o se esumi ye dan edri ne radi ka kire Moses say awurade kasa kire Moses say trimusa ko ehunum Moses trimusa say Pharaoh so won temase no onyi ntum say me na boss ba asase a pejanse ko wi trimusa ko ehunum na esumundu mizima asase so na enye esumu a na mani ebeyi esumu a wo somu ebeyi ade we esi wa asase so wo di Bible mi enko 22 no verse de na si ye wasi na Moses 3 ni sako ehunum pejanse sa ko wiem na esum kabi edru mizima asase nyina so Egypt nansa 3 days verse 23 no 3 days esuma duru na yesi ye ne Bible no obiara hu ni yonko ani fe obi hu ni yonko anim obiara nsori afiri tena ya ka ba bia wade nansa and your friend stay where you are na Israel fo nyina de ye go skin you be steam sankwase ade we je ya semo obi nyaka steam no enya no gina ho this obi banana say ekano to be choose black but Jones mama family zanka obi ansha we mrafu we na nipa dia nante oba dia o hwem ya tibi pe yo you shake me unna mo beto to pa ege beto na dia sankwase ade we kura free ni ene computer asisa shake me computer be replace be twa to Omadi hu yemo amen omanti asiabra won for senka we mu dia kreta no yom sa o yes stay where you are omati sumunum na dia si ye be mu ohunu se yakopon hu ohunu tie 3 days obiara hu ni yonko ni obiara hu ni no Pharaoh no hu ni yiranim obiara so hu ni kwa nanim ana ne nkwa so hu Pharaoh anim ana the hawk o man no he si yo obiara so refiri trabia 3 days obiara te bia ote wona adwo so wona ye bi na Israel for there o man kro na mu no omunya han e wo won trabia hu se to ti sunu a hu se han bi wa but aso obi a chekere wa esum wu tiri nyane ma han nim ti se Ghana na one side aduru sum na one side han wo when they bet my side away e creator no mo et be Chelsea you won yakopon bia no ho ye dan hu no boss ba asase ni one dance na media chaw no one o wura ye finu no one media dance chaw asase twa dance ha be wu ha ye dan wow pensa do jansa nom mentien krofo bi ye nchechire bi ye won ncheche Jesu ni mfaso bi ye ni so wonu musa na edai tun free san nchechire fo no ade ni sawo ananim se bia bayifo kra ye che bayifo a bayifo tibi kasa me na me de nsagra wasi bi yam ayande pa ye di si obi yam dabi ayande pa ke di si obi yam ane na bayifo bi nkasa me na mama obi ayeye asempa na wakanisa sensa no mu ya de papa nka beye ma ho obadi man ti asemra won fa ni senka abranti ese wo moni mra ho so moni mra afa kubo ya wo dadodo ifye nyago pachi kwa na suro no ye nyina ye beti ya bobra na obodi bio but suro ni ye suro creator ni nti ana ase ya bra ye ho ase yes ye ni si be frasa ase so akọ akobu akonta che ye bofo ni ye hwe yase atamu mu mpa ni hu
Wa kokot kwanya court rice ke kekra no. Me pastor judge ni tam ni tapoli no. No de table so pan na ya mo je pran. Ni pampo. Na ya mo je ni pampo no. Pampo. Man so the Supreme Court. My lord. Wanu pa wawu. Wanu pa. Wanu you can. Wanu pa ani ni pa fam no. Na misi na monim na ho so. Misi ma monim na ho so. Papa monim na ho so ate. Bank manager monim na ho so. Politician monim na ho so. Papa. No be na bo wo. Ba gbogbo akonta na ni wo hu dodo. Me be chose nyako police ba nte ba ko. Hwe obeka se mi wo Psalm 77:17. Psalm 77 Bible nkasa. verse 17. Bible nkasa. What's imnukum to enso bi. Enso e to me pese me ka se mi kire. Mo nya madwen se hwe. Vapor na di nsuo ba wo. Onye ko pon to nsuo. If you don't know, I'm telling you today. Oso no to nsuo bri. Ewiem ton jeje. Na oto nsuo no pese o choso no oto. Enti ewiem ton bete. Wow. Nejen papa nyinam. Na ejan eno oto ni saru. Any light ni no. Parasa payiram ati ayiram na so light. Mi aro no. Verse 18. Ko Oma plana bubom. Oma prada bubom. Ehum di chinhia. Après de bitimi bate papa na ko biate kai. Siniem. Enyinam hyerewo asase so. Nsuri to ne suba du na bese na light. Wow. Na asase popo. Na ni party dem in chance de timu. Na wo so. Ensu bitimi to na mframa namu na wo dan de dan ya no. Wo so ni sheki no. No bi aye lem. Ne kwan fa pum. Ensu no to. E me se wiase o. Ensu kaka no to. Yes. Wo so bi ani ho. Oh. Hwe nyankopo actions o take. Yahweh is great. Ne kwan fa pum. Ne kwan o de fa pum. Na tempa wo so pi mu. O be cho secret no. Na si ye hu na namon ofa nsuo nu okofa pum asun wei ebo pum. The Bible be can mo the book of Amos achirawo wa ko asun wei akosi pum. Amos chapter 9 and what trip pum nsuo no de atagu asase so. Verse 6. Asini kwanda pum ye de be de kwanda da. What's what sin in some so sin in some so we fa. Osoro ho. Tulu kuntum fa pem asase so. And what to osun ni se kuntunu akosi apunu. Esi asase so. To dira wo de opeso wo de mekanya wo ko gyina mpoano a aya ahwepo no wo bo se wo hwa na ekwachire na ne so na edai abum. Yes. Scientists jade o kire no ati ni vapor smoke na ma nsuo ba vapor smoke betimi di nsuo ba but etimi nto nsuo anyiri ala jogota man nya memfa ala jofo dabi gaye wi ahinu betimi ahye na ma nsuo 3 drums Never pon the tone show. Yes. And watch it be watching so ni fa. What's what to kuntum fa pem asase so. Se ye ka kuntu ya downtown. Kuntu ye edua bia ye ko a. Yes. Wo di wo fam a. Wo ko ba boso a no akoa. Na de wire asoso. Yes. Na de asu afidie se o de pa krante ana kusi ana wotwe ana odabo ana ofui. San wo so no akoa ne san no de kosi punum. No ofre so say na aye. Yeah. Ene besia ene epuso atwa wiase wan da ehia me pese me kire wo say we enye bibia na wo na de ne peba ye dabi wo bi na ye. Yes. Do not let anyone deceive you at all. Don't be deceived. And wo bi na da wo bi na chese ya. Yes. Enso na tono mo mfama dwin ko didi na nature. My dear sister, my dear brother, there is a greater. Hallelujah. Amen. Babu ne kasa macha uno. Ofre apumunsuo. Watch apumunsuo. We hwie gu asase ani. We hwie gu asase ani. Awurade ni ni din. Oba dia ya wani ni din. Unsuo papa we. Unsuo papa we. Obeka se mi acha wo unsuo na tie Bible. Oka se bi wo Jeremiah chapter 5 verse 22. Tie Bible chapter 5. Verse 22. Was it in yanko? 5 verse 20 yanko. Verse 20. Was munka yeye kopufie. Was minka sanse wenche Ghana for. Mo want to do that say. Make the whole world will be asonte. Montie yeye ho. Se bunti apostle kwasia fa mo ni tre. Mo amunsi mo wo tre so mo ni tre. Mo wani so mo hunu she. Mo wani so mo hunu he. Mo aso so mo ntia sam. Mo fente nyanko pasam. Enti mo nsro mi. Enti mo nsro nyanko pon ya me kana.
Nyankopon asem nie. When Nyankopon na kasa no. Anase mo akoma ntu o manim. Ntu o nanim. Eya mi o. O so ye ono. Ana me di anwea. O di anwea. Me tu apo ano hye. Tu apo ano hye. Da hye. Da hye. Epontu bi ntra. O ma wo ne ka cha po se apo na tie we wudu ano pe. On san wati. E mo ntra. To asena so chimpo. E po so chiri bo na du. E bo se denara. E du na tie no ho. Entumi. Eponin san de chi na se huru se denara na so chiri huru se de mpo entumi ntra odu nete no a wa return de mi Onyankopon na mayo ye Onyankopon no ye gwai yes hey bra sister etipu aso chiri pa message wiase odu ba bia nete no pe no aka se ho e me hye yesan ko abu afo nu a wa fotashi wa fotama wa foshama wa fa pamu wa fa winiba wa se nsuya no fo nyina wa se azim what's your main? Kwase afrawo. Ow. Bible say. Amen. Natia no na ye warning magay. Emepono. Yes. Epono po obey the creator. Ow. Next one. There is a creator. Ah. Woni pada sani Nyankopon. Wo na nempoano. Wo sin there is no cat. Obi eni ho. Woni nempoano rough. That's why manim. Hey. Quiet. New kan. Ba no lufio. So na mo nempoano rough. Me fanko. Aputi Nyankopon amodu anu anu asanya usime twato le tesi anu wa meta mu nko come on load obi di 37 years onko ban toilet so da Debi one puano 30 years uze besu ye Debi and then Nsrade 3 times a day give me free gun give me free Nyankopon give me ko bi cross wa ye the toilet channel no be ni simpuano 3 times a day times 30 years no ko toilet won pono so nyem kwala bi ukwana plenty him toilet we for bi asipona no a chan wo so bi tede di olo gashe sa apomi hu nyansa metam nko obi di suro Nyankopon no a wa kan ne hye enti wa san na chi okono oje ne bi nduo hweso amenu body evangelist kan amen obi akumanu amen obi na edi asade so no ono na Nyankopon ono pagiri se there is a creator my sister but down na mo wo enyo waje sa wo ye mama too much do so siri wawu eno de wo kobu akonta na nene wadom na wuti apostle okwa ajibai na me de creator na di akire wo amonwuru sa ye wo bi be kona ni matemu woni ente Nyankopon mu aten atemu no so omfre na say ye free obi court na busu afo be den na wo kintampo obi free kintampo aba akoja na court enti Nyankopon ni nyina akosho owuom enti so owuo fa wa ya wo fa woni wachi spiritual tribunal wo fa ya woni wachi eni oni undi na oh de Nyankopon like one say the subad wo pe unku anu mitiu o pe unku agafini gadochi gafini ganama one on one when I boss say yes abai wo be di nkwasi asem wo be jimi ma oni mra wo so no obi wo obu atan mi say obi wo kwa we den obu atan ni hu Onyankopon ya we mi say ni hu to get the book of Job 36 Jawa Bible den kasali enko Job 38 verse 1 verse number 1 I can yanko was never ready for you was Onyankopon obibi sa question wa obibi se nipa 41 questions first question was he ready for you Onyankopon so no fie hu and obu ajob say why did you oburu futuru ni Job when o ye de oburu efuturu ni when oburu futuru ni e won sam amu ni ni e won sam amu ni ni kwa but was in any some nipa who tell me there is no God no also bobet say berima but o just si ubo bobet na me misa won sam no misa won sam na wan ka so wi yi ano na yi anu wi a oba yi vital court what oba man samos oba serve letter okay oba serve na no na dem na adia ko oba defu na kam na adia ko yi wa no hweba bum na yanko ehin na sa nipa no wo obisa sa nipa no o say there is no God ehin no wo e bra to asati kafim bra no all foundation ehin na wo wo say there is no God so wo hunu mu a sa be wu tetokro bi mu a karaminti o say catch na on bisa ba bi kwa na wo teno ogbo wiase no obisa kwashi ko verse 5 why not ni nsusu ya tu ho ebre wo susu asase no me plachaw o say nsusu ye ni tape measure no ni fa no tro bi so bi aben eno ni so so be land no
Wonim demarcation. Wonim abona mane no ankyra wo kekansam. There is no God. Also wonim akeka bi no oti. I say why no sa so homa? Why na? So bi aban no ni sa so homa. Edi so asase na wotu na wo ya gyan no. E na mesi me cho say Onyankopon ni hu o. Na dia wo ya no wo benya problem with the Bible. Wasi edi so. Wasi obisas edi ben so. E na wode ni nyina so se ye. E wode pillar ben na asase we gira so. Pillar ben kwa. Why na odi ni chiati buo na to ye. Na hifa no Onyankopon sisi asase na no hye. A woni Onyankopon bo hye. On kyere. Ebra adechie nsuma bom to abusia. Ebra Onyankopon bo asase wie. Obo so wie. Inauguration mu ye ye. Na bofo to nwon. E hye ne die ni monyam. Sabra na wo he. Ebra hifa na wo. Hina na wo. Ebra Nyankopon manyina bo se. Nyankopon manyina bo se. Ebra mu ye inauguration. Abofo to nwon. E hye sura abofo to nwon. The David say hallelujah wasoro. Eni je wasoro. Asunje wasoro. Eni je wasoro. Ebra na abofo bo nwon. Eni she oba de ya wani mo. Hina na wo. Afe wohia amoni na what yes wohia amoni na oboro so a moni na ho srawo onum tremo a mo adwen amra fie emiewa no nkase mintie de obo so debi hweba abunum why no ka position na punu why na ka position na punu epo ebra fie asase yempie asase pie bae no wa memepo epo bi odanya wo bi odawo na asase we hye punu ani wo pia pono ekogu asase na no eti apono ba bi oda no wonko aso obi a wo da self contained ni yatu no akọ ha cheme ho unkom ana akọ ha sin room sanda pode na akọ eti na po akuru ha obache on ni nyina ni so ka babo ne kasa che ko ebra mi ni mu nko mi yo ni nkata na hu nko mi ya ne nkata hu na esu ka bi su mi yo na bom no enti akwa ehina na wo okwa munkum no wo se ekosi punu ebra mi twa pohia no ebra wo twa pohia no na me sisi na daba ni na pono na wo sisi apono ano hye no na me catch na po say anya si defense na Ghana ban ye bi no debi anya no baby a hye de da no mo pa we ko fi ahunu o hwe ba bom ni yankwa wasi ebra mi sisi na daba ni na pono wasi ebra wo to hye ni sisi na daba na me catch na po say ono ni Yankopon na no asem e na catch na po ne say hey ara epoe ala e na brabedru kana wantra no hwe ni wanye dai wantra no epo hwe ni wanye dai wantra epo hwe ni wantra ese waso akira hantan no masumbo a waso akira hantan bo na se beduru ha entra no epo entra o ebra mi hye no ebra mi Nyankopon o hyepo ehina na wo o hyepo sa po tu na tie no a entra no sa be na onyina hin afetie so na bi wano akeka nsem bi akeke yes wanya anu nti wanya tachirema nti keka bi keke wo bere na aso yes tika nako na ba ko ofisi abo ne nkasa ne nko verse 12 no o se verse every wona mfiti ase o se every day wona mfiti ase wakasa wona ye de wo small boy small boy nya banku bi dia small boy kasa tizafia wota apem so kekan kwasia kana just like that kekan kwasia sam small boy nya kokonte bi dia no small boy hwe bia wankasa wo free check wo busia wo free mo abusuam ya abusia ya mu na wo free abusia ya busia na sa ko la young boy small boy wo free abusia ya mu asamu bi one was there is no God every one mfiti ase no wankasa wona wadi mfiahi mfiahi na wadi au bi one say there is no creator mfiahi na wadi kasa na menko every one mfiti ase everyone kasa wona mfiti ase wa sha na juso pen o so watinya control na juda da ben watinya kacha na juso mem anajo dawa wiama anasa wa sha na wa bi dabi Satan no timi kasa adiansa Can we go to the book of Exodus? Why you be paying? Why you be? And we say what in your control na juda? Why shall no pass pen? What in your control no pass no pagina? And then the man no pass. I that was 72 hours. I'm talking about 3 days. Yes. Adiansa 3 days. Babon kasa. What adechia so ni dibre? What in your adechia so ni dibre? Why control the pain? Say enso asasi mu anu. What you say what did you mean what da? But what's a guy then? Ache. Oh sorry. What the madam for me?
akwa bi otie me say apostle me timi buru saa me fo se me hu anu manyane yaso obadi adum sankrofo we mu nya yesakra wo no bi so abase nyankopɔ bi ni bi no man krofo obura sei obi awe tremo am obadi adum we tie bi preaching se sanadwe no bi say there is no god into akwa ne nkoso nwe tremo nsai obadi evani sanka minia awutie me ne enyem na suro mi ne msuro de obo oh yes ono entina wo twu ho afiri nyama bi hu na nya nipa bi nti itu ye papa wo ye fa wo ye bone so a wo ye fa kasala men gomenia wo kan to aso a o se de wo se adechie so pena na watimi acha adechie so pena na wacha adechie ne dibre watimi acha adechie ne dibre se enso asase mu anu mu so enso asase mu anu ana na won prepare abone fo mfiri so ana da bi o kwaso se enna ne se da jire enso anu ase da ben anu watimi aye bita so nipa da sani betimi na sikrem atechem na ne na draw wom ebetimi aye o so betimi atamata fita Ediasha a friend say sudi ready na change to red we betimi asha ta fita ma na ye kokko but at the chin there wash untimi nhyɛ da at the science untimi control no bida you do control and the chance obiti baby eye bribi ene ne wadomre na no nkwaje da moni mra ho so na onyankopon yawe ne ho ye dai ehu kasana menko who can to aso verse 17 no was it when you open kese de akere wana was it masa we be owo pon akere da ho ana say wa hu asama no gate da we hu na sum ka bi abubu ano ya we no was it we be asama no pro akere ye mie nkere ntutu ya na keka pro oge kan kwasi asem ansa wote Ghana na unya abaya ma ne da to sa bia bi wana da wenya unya asam na kokota ana bo say he si ye de mra ana kasa wo court party wo court aya na woni mi se jama wo kasa no afa ho adi court no otie mra o de mra na ye adwuma eti otie mra no de mra ayi mra no woni mu a anya wasam hunu bia na akoka ate tu cha patapia to a ye de mra na woro ma me ka kire wo danya ko besom na be say yes se patapia to na shawa o de mra ba woro na wo say yes obi na ba oba asase so mesi nyankopon ya we ne ho ye dai wo ye hu etisa wusuro onyankopon wa wunyimi wate si yesuro so obi na boy ye nyimi ana won so wo so obi ani won so se bi pradua wo so nyo bia kai ya si yesuro nyankopon bi o ba bi no ani wa so nyankopon bi ani ba bia no hallelujah ye mwani aba wo se wa so nyankopon ni ba bia wo nyo bia mi hunu de wo na mi hunu ba bia waduro wa ba bom kra wo na pem so David o hakra wona so na pem ebusia wo film ya ichemoko efia wo film ya obi wanu awo nyen kakra mpo unsu ho woni mra wo so ate na nyaw na abo ho obi na ebo awre fia ba mu a me kawo na me da wo nyankopɔ twedi ampo ya we no me da ni mani ye eni tumi ye a kyerɛ man san ye hu ni say do obo so ba sase ni hu ohu tie babo who can't to aso aso me nka say when una asase ni tre mu ana when una asase ni tre mu ana oni ba bia kwapem sa oni ni nyina so aka oni ba bia asase nyina so apem a ka no nkyerɛ wo na ehi ena han tena bia kwan ena han tena bia efa na say sum duru a han no koda oda dambem asemu se sum duru a sa bre sum aduru ye hu awia he no oda no pabos wapie oda hefa kasana me ngwa na esum nso na fa we ono so ne dan we kira yen unim we na he na befa na he fa no da nsa be so mu bi sa kwahye na kwahye so e ba ye putu aputu to you nyansa be na wo trim adi ko yinsam we ya no babo ne kasa che he na befa punish yeso he na befa punish yeso na wahunu ni fie kwan na wahunu ni fie kwan woni mwana woni masum ni fie kwan kire me wasi sabre no na wawo ana na ya wo tama wo so ba asase a wo si dan o pe kurabia masum ene han no sabre ne ya wo wo banansen ya hwe de wo kire wo banansen ya o de hwe de wo kire babo ne kasa kire 22 no o se me nkasa wasi na wako su kirema kurabia pen wako su kirema ne trabia pen
just o kasa o person who say and you be so who na say wa kasa sanye mo body na uhuri and so start kasa maybe snow snow ni gate no ni maybe snow so kwatwea maybe ono so o prepare no na headquarters way snow factory ayo mu free na ya o moto na no pa o car esi won ma na ache no okasa free ne yam anwe ho kasa na me nko won so kwatwea akorade no so kwatwea akorade ti onim se wabo your country se so kwatwea eden eto ho o amaye hu country oto snow ho eno so wonim ho so ba bia okra every everybody say no talk one side na nto ma baby kasa na me nko verse 23 no verse 23 say me nkasen ade amakurasi ahoyehia bre no wose wakura bibi de asie ahoyehia brem eni okuni akode da no wose atamuda ana onim nkofo be yi saade we ya no na me say ye da no ebe ye fekeke he ana onkani be ka just da no ye be friend sayo onu pa be dialo Dano, ebe sayo, hallelujah, amen. Oba dia fani senka, amen. Mr. Dano, wasi wa press and some phone otete wana sumi nyina. Edi cha atebu oda. Yes. Na atebu da do as and follow me, o mi tiwa. Mr. Dano be sayo, Mr. Dano, ube no so ba Ghana. Ebe je won sam ampa. Da ba Ghana fufu so nam ya he. Fufu almost na me ya he. Kasa bum bum. Oba de hu ya mobo. Amen. Ofa ni senka. Amen. Yay! We should where you have bo onye ho. Oba de hu mobo wate. Amen. Don't find senka. Amen. E Satan na jeje wo. Yes. Wa jeje wo sa. No person wo ya de be hye oba de na bufo. Ma ho akere wo. Oba de fa ni senka. Amen. Omo woni so ntew. Amen. Woni mra ho so. Amen. There is a creator. Yes. Obi na boss so ba sa. Yes. Kasa na me nko. Who can to us 24 no? Oso me nkasa. Ehi na okwan ya han nam so kyerɛ no wo. Ha? Hina den. Okwan ya han. Kwan ya han. Enam so kyerɛ no Ewo. Ewo. Muro dai. Hey. Unum Kumasi kwan. Takradi road. Insahum road. Yes. Asamankasi road. Yes. Achimda road. Yes. Batimpacho Haini road why? Unim way. Na so la dibangu. Oba dia farisenga. Omi adwini. Amen. Dia bia meka so onipa bia bewu anu ojimi. Yes. Onipa bia obewu anu ayede. Nu ojimi. Kasa na me nko Bible kasa. Na apuyan from anso. Wasi apuyan from anso. Fakwen fa bo asase so. Eya fakwe bo asase so. Ni road why? Na bo se na from anebo. Ya wani hu yehu pa. Odi ti Bible. Ensem na nsi akake to abitu aso. Yeah, 28. Koso. Osio weja. Osio edan. Weja. Ensio bia weja. Anase hwan na owo bosio a esoso. Bosio no so esoso no. A different from nsu eto. Yeah. E no se no so no. Hwan na wo. Hwan na wo. Yes, amen. Masa. Wait, me misa question. I just 41 questions. Na me papa tuwa. Questions e be full. Umye wanu nke kasa there's no. O de won so na tran ba bi. Umye wanu nka de be ma case aye mo. Obi tibi kasa o nyankopo bi eni ho. Na eso yusu ono na adwene. O kasa asem wanyanza bi eni. Na me onyame mi hunu de be de ma so na wadwe wa hunu da. Wo hu wadwe da. Wo hu wadwe da. Busa. Nyame mi hunu de me da so no. Mi hunu da. Na wadwe ne wa hu da. Na be yusu wadwe. Yasemu. Wo hu wadwe da. Oba de fa nsanka. Amen. Wo mi adwene na wo se wo de yi adwuma no. Wo mi mu ma why? Amen. Emu ato. Omie mu ma wo. Oba de fa nsanka. Amen. No mo ni so ntew. Amen. Na bibi yew. Bibi ya yew. Bible kasa 29. Koso. Hwan yam na nsuo nkyirikyiri fie. Hwan yam na nsuo kyinkyiri fie. Na osuru bosio a kyinkyiri no. Nsuo a kyinkyiri. Hwan no we. Aya hwan na wo sansuo no. Na nsuo nkyirikyiri se obo. Nsuo kyinkyiri se de na nkyiri na eba no. Na eburu donko. Eno so hwan na nim baabi e wo. Hwan na nim baabi e wo. Eburu donko. Pa deep sea. Na kwa kutum aba. Anu akra woto awo sen. Ne donko no. Ai. Etike nyankopa pe obi a oni be yi ya no. Kani mo bobo odin. Nya ye pe o hosaba ko aba. Okay. The call 14th
February last way I'm going. Now, wait, man, who the minute be your teeth? No, no, challenge and no be your time. Now, where Kakra we crowd who one. Obadi Vanessa Amen. Tis a to be no bidi or Cassa, no the science Cassa. No way, Miss a woman say, esse. There's also and yes, I net yet. What the chance to trip with a friend saying, we and quite so, who be paid and train, not very powerful. I know just a bit in your Koyama cotton in Shoma a year. I found for 2 weeks. Yanko Poso be in Show be nipa. No, the Wusie, a Koyum, Cobwab one. No, the be in power assassins. Psalm 17. To cast Psalm 17. Verse number 10. Verse 10 at your Bible. Ebima prim makuma. Ebima prim omakuma. Says radium. Says radium. Omo di ano eka ahantan kasa. Omo manuka ahantan kasa. Yes. Omo prim omakuma. Do manuka ahantan kasa. Orowe. Yanko pani yasum ni hu. Yes. So ni mu a wani mra ho so. Yes. No adwenya sharp. Yes. Anya sa be difference wawu. Na wo fodie ho asem na meka che wo. Yes. Won som na kawantum. Eno de. Yeah. Won som na kawantum. Won yini ni a on shell. Yeah. Na mo wo ya ma wo case akodoso. Mesi wo Nyankopɔ ya wani wo yehu. Etu ka Bible na de ama me quotation ama woni say wadwe ni na wakonya problem na problem akoya kese. Wo de tie nipa fam ni nipa fam. Na hwe de Nyankopɔ so fam tie. Yanko Samuel ajawa Bible be kasa ma chew. Second Samuel chapter. Yanko First Samuel chapter 2:25. First Samuel chapter 2 verses number 25. verse number 25. Ose men kasa yo. Se obi eyo onipa bi bone ya. Obi ye onipa bi bone a. Onyankopɔn be patama. Onyankopɔn be patama sa nipa ko no. Na so obi ye wurade bone Na ya. so obi ye creator nan kasa so bone a. Han ne be patwa ma no. Awa bia wo de no de ko no. Mimi ti we me ye obone a. Na so bu afum se den kra creator ni betimi. Oh yes. Asiese me ne wontam. Yes. But ukoye creator no bone a hwan na be siese mo ntam. Ne yonko na wan. No papa yonko no. No ukrom hin yonko no. Dabi. Enye wasamble ma yonko no. Dabi. Nyo minister no yonko no. Dabi. Enti mpacho hwan na ko siese one ne ntam. Yo. Ti baabi akeka kona me mpese obenya odi ni benya grudge. Dabi. Hot. E wa tro. Yeah. Tramsin hu yehu. Yes. Na nsem bi epie fin krofo anu bi ebi manu mu enye o. Na mmoa bi nim. Na bi mu wo so a enye se eya fakusam ana atwehwe na kogura mu. Enti ya kasa chi wo ba de Nyankopɔ ne ma. So mani mu mo so. No man ko tafidiem. Oso bi ye obi bɔne a Onyankopɔ be pacha wa ma. Etinye siesie o montam. Na so obi ye wurade bɔne Na so obi ye obo ade a obo so ba sa si so bɔne a. Han ne be patwa. Han ne ko pacha wa ma no. Han ne ko pacha ma sa ni pa ko no. Nenu wadum no. Nenu nkwaje da. Bible kasem was first Jeremiah 31 verse 35. Jeremiah 31 verse 35. Verse 35. Say the radio mo wia han. Say the radio Nyankopɔ bo wia ne han no. Na ohye osane ni nsruma. No ohye osane ne nsruma. Mane hyen anajo. Mane hyen anajo. Na onu apumu. Oye den. Onu apumu. Onu pum. Mana srochi huru. Onu punum. Obe say oye den onu punum. What the nsa? The Ninsan and Nupu, what a show. Let me go to quotation be our kings. First Kings. Or the Ninsan and Nupu, answer that to you. First Kings 1841. Verse number 41. 1841. Eli ekache Ahab say. Was it Elijah? Ekache or any Ahab say. Froko ne kodi dinanom. Froko na kodi dinanom. Na meti osu kese nka. Na meti osu kese bi nka. Ahab froko so okodi dinanom. Froko so okodi dinanom. Na Elia de. Na Elijah de. Ofroko kama etifi kokoto. Be potifi. Yes. Ko no ordinanim hye ne koto dwentam. Am ordinary ti be hye ne koto dwentam so obo mpaye. Ano ka kire bofra se. Ano ka kire na bofra se. Furu na ko hwe epufam. Furu na ko hwe epune fam ko gia pona na hwe pone hwe wanim ten wo pone mfimfi na hade. Na ofroko hwe. No ko gia pono no hade. No be kan se. No be ka kire Elijah se. Hwe ni ho. Me podu pono ano no me hwe pono so me hunu hwe. Ano se san ko ne Ano se san ko ne mprenso zubium. Verse 44. Verse 44. Neba se. De to sonson. Okọ the seventh time no. Akena se. The seventh one okọ gina ho no Bible say opeja nani na abanje so ohunu say. Hwe. E de be ni hu imunukum ketua bi. Ohunu se munkum so ne muna wo pono so. Emuna wo pono so. Yes. Na de no hunu yo. Imunukum ketua bi. Munkum ketua bi. Et so di pansa. So ni pansa. So the free punum. Es ya de ewura punum. Yes. Ewura punum. Yes. Ewura punum. Yes. Obenum. Yes. Obenum. Yes. Obenum. Yes. Na bafa wiam. Yes. Na bafa wiam. Yes. Na bafa wiam. Yes. No de brim ni pa. Wow. Wow. Eto nya hu se ense na bia pe na kwenti mirika.
ono se ne kokacha won se the tears and on se ne tia se na muntam na ensuo no ense ne kwan na nsuo na nya besi ne kwa because papa ni se num nkwa de nsuo ne ba dai beto enti no be ba nsuo beto bi emuna na esum no afam afasum no na ba sa ye kakra no na ye kakra no emlukum ne emframa bri me na nsuo brukum no da bi ya ko ponto de mlukum ti nsuo ne muna asuru yetum no su kasi toy sikasi toy ti nsuo to a emuna ediara se the creator de se konum yes yeah uzo papa we the mighty king ma odi omo di omo se benu nsuo num se num punum was no oba ni ti Bible kai Samson yanko na Samson ma Samson nya de me chira wo de creator se de hu tie Samson ko to ye no 77 that be the kind Job and the kind of the Samson. Okay, Jeremiah chapter 31 35 na make kwaso who can kind to us what he say in radio ma owia han awia say the onyankopon no ma owia han ehre no na wo hre osrani so na dwo no manishna na dwo no hre no na wonu epumu wonu pumu say ma ye mana so chi huru no na so chi huru no the dinias hafu awrade dinias hafu awrade na wo sie say na o sie uhu the mighty king wow ti woni ni dile so suanya nsa yie na wo ba kire wo eni ni asam ndi bem yonko brebo so bebre to Job 36 jawajo Job 36 verse 26 verse 26 kasada menko o se hwe onyankopon me kana semi odofo wutie mi bible so wo so yeni no miminim no usu nim no ni fie dodo no emfia wadi nso emu ni hwehwa bia obie ni obetima check emfia wa dai wadi wate do kasa ya adwene ho oni panyi kasa nkran beka obuni beka mu mokra ati ni panu atra me se na no akosi kreta nipa dina first na fufra nipa mate we free nipa so yes what yes nyankopom obuni ebu mokra onupa foto ba ehia tingra no kai o se dey onupa foto ba ehia kese panyi dey picture yeah mfoni mi eni ni fie panyi fo picture ni o dey eni fie bebu ede ni block bebu ede yes cheponi enumuni lateni edukromuni obade mfani sanka amen onyankopon so wonyakopon ya wa no so yeni no miminimu no yenimu no ni fie dodo no minimu no sai magina die na ne mfie pa de minimu emu ni hwehwa bia na me nkwa hwe ne mfie so je enne mam ni hu ya me hu oh yes etimi nkwa hwe ne mfie verse 27 no because nyankopon no free no baba de hu ya de na de be yo na so free na ba de wa is a question necessary ade mfa so mrew o tahin no free no be ye na we nyina ni pepe hu no won ka so abra ba wu mo wie o nyine ho kwa we bi nyankopon ba bia no o tia so baba de verse 27 ose ben kasai ono twi insuo totwai ono twi insuo dan totwai insuo toatoaye na so to munukum no to no de manti obodin de man ho so ono to enye vapor ni smoke bia na to verse 28 ko efri munukum togu fam efri munukum na togu fam etopi gu ni paso verse 29 ose ben kasai obi betimi ati munukum tena obi betima atra munukum ati anwunya nti insuo timi to ekwa ene tomade guguru na se timi to the whole country timi to you are with say so yes atoha you are say atoha you are say atoha enyin so na to pao yeah ebu mpenfo timi kan enyin so na to akwa chire pao ebu timi som yekeka se do rainy season no timi to firi ahemache you agi se wo pie na sa jigiri no sa ba what papa we obi enetwe obi inso kakakra enya atamuo odi ni season ya o jame kakra ye so be asate wo be so wo sie se wo pia no asapa ba bi atena na se o se odi bufu oba tintintinti wo betime fesi dabi o ko te fesi hini so
What's why then? Okata apunhini so. Wakata apunhini so ni baby apuniti wa. Wakata so a secret. Yes. Verse 1. Also mean kasai. I don't know didi amanya sam. I don't know didi amanya sam chese wo. Obe put two questions. Yes. The man will be saying me share me bisa the question. What me so bad. Me say ya be eya mo kasa. Obe tiri Jimmy ya chiri ko police station pe. Na ne to. Abana to afo ya city ble. Aya ke ka ko yi. I'll be saying me bisa ya go question. Yeah. Ghana how no kuni pa kura nim kura hu opo. No kuni pa nim kura opo. Odidi amanya sam. What did the amaya sam onyankopon no? Otimisa di aduane bebre so ma. Otonso bi sa di aduane bebre ma na san krofo we bi akoto bi. Asa diame abekasa there is no God. 32 no. Oso me nka say. Ono di ehan ekata ne nsa ho. Di han kata dan. Ne nsa ho han kata ne nsa ho. Osema ni kosi butai bi mu. Ye oba de nyankopon why? Emu akuso ka ne ho asam. Wasi nyankopon we eto de bia emu ampo e de respect ye dey. Ka ne ho asam. Tis edu ayemachi a akoko me yehunu bon dedi kai mienu miensa e de kire say onyankopon ye kokuruko. Yes. Ko bon di adanse. Yes. Hey, ne mu bo mu nso ka ne ho asam. Bo mu nso ka ne ho asam. What wum kaka bu to de bi ko nso bu an to. No dey take action kaka bi. Wabum. Nso no so anto. Obati na panyi bi to ofie on mo se nso no jama to wase ya on. To baby. So to ade amra. To de bi ato kaka ni nso no to ba bi kira wo. Mu se nso no to area bi but emo area ho. Na pepa na ni kira wo. Pepa na ni kira wo. But anadwo de no bo se na but ayiram na jayira. Uti wa na kira se nso ye dai. Eto ba bi we nyina wo de ma wo ni. Se wi ni wa hia che na jai. Yes. Ejama no abache na jai. Yes. Asawo no abache na jai. Yes. Krono abache na jai. Yes. Hanta no ayache na jai. Yes. Krono awo bono wabache jai o jai. Yes. Wabo pache. No ni mra so jam masturbation what? Yes. To choba ma too much. Young boy. Shebe bi atremo do aduro. Na nanten kete nyina pesikantam. Pesikantam sakawa ediwawu. Sakawa ediwawu. See there is nobody who can pesikantam apentam na nyantam na ye eba apentam ni nyantam na nam etu pentam na nyantam na wawuntam. Yes. Ti apentam ni nyantam wawuntam na nam na atiafum sesei. To be pentam nyantam wawuntam. Yes. Akogua konta wo bro nipa wu ya nuro benya da bia ne no ado mre ne no nkwaje da woni mra wo so ne buade. Yes. Ne mo bomu kan ho asam. Mo bomu kan ho asam. Emu ponka asam emu eba no. Emu ponka asam pa fa kreta no. Emu ampo kasam pa fa obade ho. Yes. Orofo wutie mi ene no ado mre ne no nkwaje da obade ya wa mra wan sra ba mu bibi jejew. Yes. Onwo ni so ntaw me se twedi ampon yawe ni hu ye den it will carry the book of Romans chapter 4 verse 20 na obeka se mi acho Romans chapter 2 verse 4 Romans chapter 2 verse 4 verse number 4 ka bible ni enko ana say wote na yamye o se wote dan na yamye ane na bu aseto ane na bu de chai bebre de ho atia bebre ya wote asia ne bu asetom when you 35 years 37 years 41 42 when you 50 okay kan kwasi asem sa wonku wonim so nyankopon yamye wonim se na yamye na ma odi ade ko adi sa kire mana o twese ka be sa wadwene o se wujimi acha aba finish wo. Yes. Yamye ane wanya samfie no ate de kudim mmobro no wahu ne mo opewo center wo kere na wo kere no ka de bakọ de adwensa kire hana so wani ma wo so dia wakoma den na obedi akire dia ene wakoma prim na obedi akire dia wabuabu bufu ano ene twa nyankopon bufu chewo o de chewo na bufu da no ene na tent na de ye da no wabomodi prepare time obi meeting ono obesusu odi panyina so adwuma wa no obesusu oni pe bia wo so adwuma so ade ayedan ade amawo wona wodi papa mu buaseto ehwe ni monyam se odo som no abone bra yie no owu akonya be papa ene edidie odi edidie ma creator no ene ade ampro odo be di ne pepepepe wo be ma won dan kwa be ma mo dan kwa
na one of friend to pem wo free to pem one tie no kra one tie no kra wo tie de antene wo tie de antene omanya bufuo ani awraho Musi Nyankopon ni hu. Yes. Eti mo ni mra ho so. Yes. Ya wo ye no. Wo ya ma wo ni nya grudge. Wo ni mra ho so. Wo le ma nka se mi jere. Onu ko fa Moses. Okay. Ni ni Aaron. Ne be ka se ni a chewa. Hwenkrofo we Nyankopon no mo nante na hwede ode ye ho. Na we afa susu wa check wa ho. Aron boni ben. Na aron ye. Hwe kwan Nyankopon de ne fa so. Moses boni ben ana ye na wo de check wi a wo hye. Ne kro na wo bo. Ene wudi yin se yiguo. Abai wa poni se ko wa jitu Fanta face Coca-Cola body na de nam Ghana mem han sebe bo reshaw aso koti gotem apenti wa no Kristo ni baba wa bo rasta woni ba kwa kata sasa bonsam wa bonsam sasa wonam Ghana mem ase yan tonyom nyadai emfre no ne so aprante bi mada so nya so 40 aso dem wo yire practice mo wo yire kwa masato wo yire wonto fin kokra wo yo mo ura so dem beti Christian brother Christian sister ura so dem man from them was there enwa na meme gumi ya de enwa wo atama yum say pacha wo munya nsuro Nyankopon wo mu nsuro Nyankopon ti aso dem na nkwasia de ni Nyankopon fi hwenyama fu aso foto na so de Nyankopon suma no so wonton kosmeton ento aposmeton apo ento adwosmeton adwongo onkoton zomi osmeton zomi na so foto krikri so foto ya so dem kakokoton na so foto ya so dem ejeme na mo jiri Ghana memu ha no wo be kwa so dem na galo aye wo say ma be ka so I want check Patricia. Oh yes. Musuro nyame. Be ka so ne bu patrol. Musuro yawe. The Nyankopon cheni pass wo nye nipa ye in the name of the creator. So ne tu. So ne to freedom one and nyama funi e na so dem one. Bi pass so basu no be she no so jelican. Sorry. Aso akobu diesel. Yanko Numbers 20. Yanko. Numbers chapter 20. Also. Verse number 2. Kade bi esi. Wose. Wonwinwin se wonyansu. Omani nwinwin se wonyansu. Na ensuo ni homa safo. Na ensuo di homa oman no. Wo hyetia Moses ni Aaron. Oman no kasete ya Moses ni Aaron. Verse number 3. Bible se men kase. No oman ni Moses hame. Oman ni Moses hame. No ka say. Aka yanko a. Anka yedi nuanim nyina wu awurade anim. Awurade anim ko wu Misrim asase so. Verse number 4. Ose men kase. Na dentina. Modi ya bahano. Siyemna ni mewu ha. Yani yemwa. Adentina muyi ye Misrim. Na kasetia adina mko ye fi Misrim. Somode de ya ba de enye. Oman kasa indirect. Omo kasetia Nyankopon but omo di Moses na ejina ho. Na di Moses atem. So mu di ya watem. Ti ya wahunu ni nyina. Modi ya ba de enye. Koso e. Baby yentimi nua hwe. Yentimi nua brodoma. Bobe. Atwa. Inso pani hono ma yefano. Nyenso no manom. Omanu koso demonstration Nyankopon frɛ Moses. Unu nua ero momra. Verse 7. No say. Me be 6 bi wa. Butan bi mo ko man bakra mo se butan bi eden. Moses. Meslo. Ya me kronkron. Udu a fa ba no. Fa kyerɛ butan. Inso be pie firi maba. Inso pie firi mba. Omanu yom hia nsuo. Ometo ahye nsuo no so. Akɔpɛ nsuo na no. God ye come agi anu me. Ti anu ani ade akoye ma me fa ba no fa kyerɛ. Nsuo be pie fuma ba. Me oluma na me ankasa me tanya ade asi wono. Se de be ya betimi enye ho atɔ no magya watem didie. Nsuo no mo pɛ. Moses se fe mate. Moses nya la ni wie kyase wanya tumi. From manum ko gina botanen. Verse 10. Was na Moses na Aaron boabo asafo ni nyina. Moses ni Aaron boabo asafo ni nyina. Awo botanen. No ka kire o se. Ano ka kire o man se. Muntie. Mo asodenfo. Moses ko provoke o man no. Ko show man na bufo nkrofo nsu kom de wo. Yanko pa ka kire se fa ba ni kire. Sensuo ni ba man na be rashin suo no. Moses akogina ko provoke o. Muntie. No do say muntie. Mo asodenfo. Ye benya ensuo efro botama mama na. Matemwa. We are sure say benya ensuo efro ma. Na wo pa obi a watu obila wa ensuo odi ni ko ja botanu a. Na ka kasa asem cha on to bo mo. Watu babo. Ye benya ensuo efro botanu ana. Moses manasa so. Moses mpegya ne nsa no a. O de pomane bo botanu papai imprenu. Ensuo firi mo ba. Moses wanya me kronkron. Ade na ayesa. Then ayesa. Brother, catch Moses. Moses. Someone you
manie sɛ mo anyeme ani moanya me kronkron moanya me kronkron Israel fo ni wamti ɛwɔ Israel fo ni wamuti monamfa ɔmanye safiri no asase amede ma wɔn so ba twa bɔne wɔ yɛ bɔne bɛyi fa check iwi 3 rows fa check tremo fa check impetiare Moses ankɔboro Baby. aba fa kyerɛ no de boy ɔde aba ne boy yɛ no wɔse won timi fo ma ne nyɛdan enu asase a kodu asase a mede me ma wɔn no so mede ma mo no so Moses ade a wa yɛ ntu nkɔduru ke na wo otum won ko otum Aaron wona wo ayɛ panyin wona sɛ ka wo tu nua no fo me kyerɛ ma mfrɛ wo nua no nko a me frɛ wo bɛka no ho so wantu nua no fo ntia wo bra me kyerɛ onyansa verse 22 yɛntie de si verse number 22 bɔso Aaron wo na Israel safumu ni nyina etu free Kadesh wo ba ho be pon Awurade ka kyerɛ Moses ya ka kyerɛ Moses ni Aaron sɛ Moses ho be pon Moses bra edu mo hye so sɛ bɔso wo de bɛbo Aaron ano Moses ka kyerɛ onua panyin Aaron sɛ me bɛbo ano akoka ne nkrɔfo ho ɔse sɛ ne sɛ gali akoka ne mpanyimfo awu no ɔnkɔ asase amede ma Israel fo no so Angwaji yo bisi facha ke body yedi ne bisi nyako podi wo yan wo yes ni wo wantu fu panti unko asase no so aso unko efisa mo ya aso ne jack yo aso ya wutim nu enko se de be na akoso dem wo aw panyin hunhunu awaka wa no atum aso panyin awo wi me hu sa de nko ye jani otom yes wutu so nko asiasam so yes ero ne nko asiasam wo so yeah unko asase no so na Moses momu no odinam ho Moses odi aba no boy no onam I say nua bo no de okofa nua bo no ba no efi ofo wu no no awula hye eno de Aaron wore kwa asase amede ma Israel fo no so kwa asase amede ma Israel fo no so efisa mo ya aso den efisa oyusu plural se mo ye den mo ya aso den ama manum asam me ka se mo mfa nkyere mo di akopɔ man chemenu asam etifa Aaron eti Moses fa unia panyin Aaron ane ne ba Eliasa na fa ni ba Eliasa ka ne ho woni won franco ho be na won franco ho be pon so yi Aaron tade udu arro Aaron atade no fa hye Eliasa na fa hye kese otu na de so odi hye ne ba panyin won bobo Aaron no enka ne nkrofo ho quotation be kana me rawo mo boabo no kese mo boabo no obi ko yesi akwaboabo na no no mu ho na omu ho Moses yo se de brother share no Moses ko hye ne nya panyin Aaron basi enkwani enkoboabo masa asemu ara wo wo furu ho be pon na wo furu nyina woni da so e ba akopɛ se wo ko Moses Aaron tade wo tu sa ha ba Aaron papa wo ko ni pon so wie na Moses aso ni nua panyi Aaron tade no wo yi ye na oro odi se Aaron ni pefesi so tade na then the best strike no hey Nyankopɔn ni hu ye hu Nyankopɔn ni hu ye hu na Aaron ni satade ye wuro yi ye ratade di hye de ba wie pa obedi so trobone na Moses sunim so rani bra panya tade ya dana obedi so trobone na Moses emie nani no ro because if you want to suro so the niasam ba mu a to de satu ko de kwa kuma to ye mu we nya hweye me ra wa ma ero ma pan ba ko pe o mo do we say enye me pesa me ko ratade ana ma to de yam ko no de satu ko verse 28 no mo ko bripana ko do no asori ni na tade ni nwe pefe ni se ni nwe ni pefe se ye ratade ya yango papa won tutu ko eno de kasara me nkwai na Moses Aaron tade na Moses ro Aaron tade odi share ne ba Eliasa no tese watu na de so no be share ne ba Eliasa na Aaron ewu be pon ho etifi ati kana se fam onanyen wo ha wa ya dian fa compare sister yo baby anam afa akwachi afa yire chebe ye bisuma hina ni namu ashawo ubejina he Aaron wanfa ba na mu odimo sechi eno control ni nuan wantimi en control no dia ba na kobo enu wantu fupa ena we yasesa na gu fam no to se me kwasesa na aboabo na no atiba mframa hu na se afam bidim na preda gayai owo na Moses ni Eliasa esa free people no so omu insane ba no om di su
asafo no nyina hunu se Aaron na wu nyina hu se Aaron ka ho ba no se apra de dwa ye die esi Aaron trim Jesus free nyina su Aaron start su osu Aaron omo su na de dia sa su ni 30 days Missing Yankopon who you go. Mr. Facom Pabraba would team say, Ebesi was any, Ebesi was once a sayo, once a sayo, New then what don't blow. Yes, most of us were fun already. Most of us were there. I found already. I want never away. Also, bra. I could down the other choir. When you obey Uniana, dear. Also, Brahmins mention what dear Yanko. Deuteronomy 34. Deuteronomy. Most of us have the pet. I say, Papa, my friend call me Ponos. The one man here says Moses Bassinaco. Say Moses up at town. I got patch on the field. The fellow back at your mind. Yes, that's what back at your man. 323. Deuteronomy 323. Moses Pibo. Moses said, I come by secretary. Was Miss Sarah this Abrenwa? Or by Yanti no bed your man name's Adriano, Miss Samu. Eh? Me a day. No. No, that day. Many amethyst, many a penny room. Me fat be ponat anon. And I be Sarah because sell by the hours. Everybody Yankopo. Because I am catches in Yankopo Yahweh. Una we free as you do, Cassie, anyone, son, and Rapuno or Corapo Yahweh. Moses and Bible. Moses neck and Papa say, Yahweh Miss Row. Una free as here. 1 hour fras here. I do Cassie. Come here, to contain. Them didn't show any. 1 hour. Anyone say a day, I'm a family called Ferrofi. No, the Chewakua. And I'm Papa Kayo. Oh, Yami Ben or was through. Or Rapono, Yami Ben, I was through. I'm not satisfied. Once as a cancer or can I train Yakuba and Fino? What the foot you are made for them? And some way you did Tibabo. Was in Yami Ben or was through? Yami Ben was through. Obey to me, your money near and one dear we and one dear penny way crust I have as Okuni. Everybody miss Row, Yawa Miss Row. My main chunk of your says, Papa, what John a January. Moses, people for yeah, Yawa, do you me can Moses Bano say, and me can win now. So Munti, Nanso, never did book. Jimmy, I'm a dear Banco boy, and Uncle Bob for me. When tear me, your catcher minister, catch him and say, I does Moses. Rokasa ye one consuming kasa say consuming kasa fruit and fruit na copies gabe pono so number one is twa na TV from a TV na toye any na for na prayer for when she na for when she you da idiot you da kro you da idiot uncha da na afei when be hu kana na onan ensi ho na hye Joshua onso so kokoshe Joshua my brother ara won sam na me kan sa no who to kokoshe Joshua dey yes na ro wata dia sha no na hye na boduro ko ro wata dia sha Joshua na aso afro be pano efi say on no be chance asase a no asase na mo kono ba ko nyawo Moses Joshua and also be take over yes other for which hear me okay the book of Deuteronomy 34 verse number 1 was Moses fi moabo people and papre Moses who say be adwin ye apaja Fruit on neighbor people so peace get ifi yari content so said the channel general content so e ready man hunu gilead assassin na on the catch the nibe hunu kena nensi to do hunu kena ani ko see that ba ne nensi ohwe ya ko see na fale nyina ni Efraim manase assassin you na assassin na ko see a trip no ho hwe din ni ati fam sa papre yeah hey Yempa mini. Everybody catch the say. Everybody catch him. Yeni asase me ka Abraham. Isaac ni Jacob say. Abraham. Wasi for me mama won. Jacob no when me ka won tam no. Mama wodi wani ehunu. Mama wodi wani ehunu. Na kwapa de. Na kwapa de. Wuri nko ho. Ndie me sa so fu e be ko heaven. Ndie me sa check me se be ko. Wo de check ni ma ye. Na fa compare Moses boni ben ya na wa yo. Fa kire no de boy ye. Na ready ma wo ya. Yen hye wo. Wo de o ja bo rough. Akikam Akika be born. Hey! Bunya ko pani mu ase. Yawe hu. Yawe ni mu me wase ti ko. What did it jawa? Moses jira ho din hwe kurundin no paisum. Osunsuo. Wansuo. Bekun. Ndia kwa Moses wo ha. Ohun sa predega na sesana fam bidim. Na twas the river tum obi wonti orofo israel
onyankopɔ bi wɔ wate yes onyankopɔ bi wɔ wate onyankopɔ bi wɔ wate onyankopɔ bi wɔ wate me kɔ commercial break aba yakwaba hey share the song, and the dear was the son of a dear. Among some much a go to the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Defend will be emphasis. And I know 9. Hallelujah. Amen. When you go for when you yes. She kwa wadi Moses afaso. Na fa kompa braba wo. Adum be mbiem no nya mfa ma. Isa wo che wasasi so. Na wo ti boni mu a. Romans ne sa ka che Romans 2. Was anase Romans chapter 2. Verse 4. What's in Kase? Anase. What in a ye? Was it what in a ye? And the boaseto. And the boaseto. And in a budget cherry baby. Nabuji cheddar when Yama were charity. What in what you want your hinty? When you saw Yanko Paya Yeno. When is the name Yeno? I don't cut you such a good general cherry my own funeral. I do such a rammer. What it? Nalesada Tiko Ogriwo. Okububi deni di tu akobo krono na di miskan wa se hriwo wa be si baby say keep now me tu woni mi sana yem yeno woni sana yem yeno edu koba se obenya adwensa cha one day na be kase mi fa tu kwa krono bo biom mi nkoduro so biom kokum nipa me jai ni sayi guo no na manyofuo bia da nya kromfuo ebu manifesto depends bu manifesto na me de minim say ye yo man ye mo man ye chiro man jama yoku bia ba power ye nya no wasam ka adentra enkrofo bia wo mu nya adi adwom boni na di amanyochi this kind of a combat is for school down as wapano o dia time o get go Dubai record the pure manifesto the pure man Ghana see a penny the pure man Ghana see a penny bia wo so ba president man the pure man ye wo mu ko bu president ani mu ase onu kwentimi nyo man nti no yi say bra mensi bi so be he wo man do one mu a wo che president ka sati said dia wo da ka ye president ka minim do be ye assembly man he do act minister mu a wo hwe just region so mi obi kropo the MC bi keke na wo dam ampam bi keke no municipal da bi ka kria bi no wo do one mu ase agurade wo yambo amen Unyankopon ye wa ohu ye mobo amen we are coming kwa anka president bi ba power ka wo tutu wani anka do ni wa ba mu ni ba bi na ye good and wo yiro di so nya opopo ba boa wo nowhere ono nya ban bia no aye no friend say MC wo ba bi yeah but obi lo ni sana ban what turn we tracker on you to abanu plan on say hoye dai media atwa sa portion afa boy
Jombe ko so boy krono ko so die wusa mako na wonya misuro yes awdu omani mati so msuo nyame san krofo so unu mu yedie yakko pejom fi adum dom kwa dum de on krofo bi party ni gira no so agira party ni gira ko no start mem enyira he no start mem oba de fere senkan omo ni so ntew nyame bi wo ho obi na boss ba asase o yes fa baby ni awaya man wo kero idibem won to fu penti odi kan wuja Moses odi aba ne boy asemo abeho body em fani sankan omi akumanum to guy 16 Job 16:21 Job 16:21 verse 21 osimi nka say was woni many power Nyankopon si ye ni many power dan Onyankopon ye ni many power na nimo said oni papa edima ne said nyonko oni pe bitimi di ma ne nyonko mo bitimi ko je court man oni nyonko bitimi free judge me pacho hello docket number 349 no okay my bofra me boys ni bia so penny I don't know obako to channel pa oh why okay we welcome at your brown office na you wana mo ebetu mate we want from here anka uro be fi no what me call last week no okay we are share na fi nice very good right, thank you so much. Very good all right okay. Hello Joe Washisko why my name Jaja Kasa to channel mo ko medase why uno ko we bibia eku why medase we ho mate medase we he Penimu dia we o ni penimu dia we o no Nyankopon ni dia wonwie ebe ka woni onu nkuto ti na dia no oso wo twem wawu o papa ma ho o ma me ma ho o fa ma ho o krom hi ma ho bu so panyi ma ho nko a ya bra na wo fa bi mfren kan jese wawie ho woni mani pa awo Nyankopon nim said oni papa ni ma ni yonko no create ni man tsa da bi onua do fa wutie me ne abrabo no wabaduru he ubetimi asesa sesa wate na ne wadomre emfie na da wani mu ono a emfo wo mre wemfa yade mre wo no e kasa kira wo se bobra yie e pre no wanya dia ma wo unya ne sada woni mra wo so mitufu na mtu chabre apostle ko benye sema no de papa so pa ma so yes man no de o de yie mu a sraw wo ese kontonkro wi wo ti se jemne kutu wada man sa komu o da na paka be sufie no utwum tan fie jabadum eti woni mra wo so na de me kan to wan ka se mi hunu yanka banyansa fon ka bida sa se nyanko paka cho 2 Corinthians chapter 5 5:10 was etwase ye nyanko pie etwase mi no bi nyanko pie Kristo atamo dwa nanim no bi anya de ona ni pedua so de ona ni pedua so be ya no papa o so ye papa o boni o said o ye no bu akonta na so ko nanim anya Christians 5:6 be ka se mi a kira wo hwani ye no anko pie nanim no anka se mi hu yanka je babo Second 4 chapter 5:6 verse 6 osi me nka say am wona kwan hwe na mbra wuti asi hwe no ani nsamfo wa ma hona ma ye mone na wa ma hona mu anya bone na wanko ka na wanko pia tem wona ni wanko ka nche wo bofo Nyankopon hwe di ampo ya we se ayefo so papa ma fom na fambo ne cheme ade di Nyankopon bofu wo de di nsamfo ne sa na ko abaywa nyam sebre sa mo anu ne ya o mantam ho wo de fa sa di we tra mantam ho mo bia nka sa gai na no ya fananti wate na owo tetaw de be ka be su fie no ana bo se noko no enye je boko ye je no me kacha ti mo ni mi awon so na ba bia wo ka kono e wa tro on twedi ampo yawe ni hu ye hu papa eti mo ni mi awon so kan kakra to aso hwe no anko ka no bofo nanim what en ka no bofo nanim say ayefo so adere Nyankopon bofu yes you bofu papa Job chapter 34:19 okay we are not can Psalm 72 verse 12 Job 34 verse 19 Psalm 72
verse 12 enti oba ade asem ɔse menka sɛ ɔs ɔno do ɔtwo titire nim onyankopɔn de ɔso ɔnyɛ dɛn ɔtwo titire nim sɛ waba nim sɛ wɔyɛ nipa titire wa ho ɔhwɛ titire nim o ɔmu ɔde hye ensi mobroni n'anim ni ɔmu ɔde hyeɛ ɛnse dɛn mobroni sɛ wɔadi ɔfi ahemfie na aba ɛfa saa kɔ ne nsa na adwuma ne wɔn nyina ɔse ɔn deɛ ndi onim sɛ ne nsa no adwuma no wɔ biara mpofrim na mu wo mpofrim ɔhene wu ɔbɛgyagye wo ti ne ka sɛ president wu a ɔbɛgyagye no yes ne vice wu a ɔbɛgyagye no police wu a ɔbɛgyagye no soldier wu a ɔbɛgyagye no alhaji wu a ɔbɛgyagye no ɔsɔfo wu a ɔbɛgyagye no malam wu a ɔbɛgyagye no me pacho wi pusha owu a ɔbɛgyagye no ayen wu a ɔbɛgyagye no ewi kromfo owu a ɔbɛgyagye no fuse na mami wu a ɔbɛgyagye no me catch your play yogo sɛ na wu a ɔbɛgyagye no akutu wu wu a ɔbɛgyagye no una ate toilet anu tete kiti wu a ɔbɛgyagye wo ɛna una woton wu a ɔbɛgyagye wo wi pusha wu a ɔbɛgyagye wo wa ɔhye wu a ɔbɛgyagye wo etu onim wo kyesa onim se ni nsa no adwuma na aba mpofrim na wo mpofrim na nipa bi kom ya kwagye so onim ode suom na amahihi no onim mu a wokopia anadwo na owo ni fa no obi so fa ni daytime bi kete before bi anopa anyimachen opra bremponko opra bremponko enam oni pansa so na ni wo ode pa kwan so ni wo ni pa kwan so otwama na moto wo se ni pa na moto dios akwa wa stubborn na che yesu mu ni ho bo chene mrani e wo sum num yesu nka bi so ni ho ya woni nam no fuso do ho asie ehia so hwe pani ma che hwe ni pani ma ne che watemon o ya pe nsam ncha che be nyina na fe na wo be cheche mu nsam mu wo hwe ni pani mu ncha na wa hu na ni mu a wo be bo shake obu abrempon wo bu abrempon wo twhwam ode fufresi anan ebrade ni din kedi ampo ya wani ni din odo fo wutie me na eto kan job 9 o kan some 70 o kan job 9 mam yeko job 9 verse 1 verse 1 o se me ka say job Jesus say bien ampara minim set sa o se ye mi kenya ntro da eno kwetwo da me ka cha mansan odansani betu nyankopon o se ye nyane nim nchew so person ni ya no o se person ya rough a wo timi mo na pimba o bi sa 1000 questions na won timi nyi ba ko ano akoma mu nyansafo o se wo so ya akoma mu nyansafo eno tumu ho de fo je abra committee no hanta wi nipa ko committee no why na se ne ko no so pen was one na se ne ko won so pen na se ni ye ono to ibepa impatuom of nipa obubu na bufuom putupru no wa invite obi wo so asase free na tenai wo so asase witimi gu wa Ghana na Ghana ye ne nyina so nyina popo na ni nyina so nyina popo na bati aye shock wa Ghana o so wiema ne pie da no base mununkum wiema yedin tibi se bibia si obrimpom bi ono ko na otere osoro bu onu twedi ampo ya wanko an oteso sky me yin o tieti ampo aso cheso ewrade ni din ni hu yes nenu adomro nenu nkwaje da Psalm 72 verses number 12 Psalm 72 verses number 12 obeji ohie ni osufre no o se obeji ohie no ayedai osufre no ohie ni osufre no ohie ni osufre obeji wa wate ohie ni anko ohie ni wa kasu ho na nka wo ohie ni awaje na die no afa ohie mu dia konya nkwa ohie ni bi ejimi too much sunu baku say blaza wusu sa unwe ho ohie ni osi nyam osi obeje hiafo nya hiafo no oje omu woje ohie ni a osufre no wo hwehwe na chiri kwa hunu no eni o mane hunufo a oni boafo no ahwehwe na chiri kwa no ohwe no so obeje no nya obi a otiama nim ke kwase meje o tiama niemu a hwehwe na chiri kwa yes wo nyina wo ma niemu nyawo when wadomre amen na no nkwaje da amen o kan friends Isaiah 44 verses yenko Isaiah 44 verses 2 7 Isaiah 44 verse 5 ko verse 6 yenti obo ade asam wose dey se urade se obo ade yawe Israel hene ni dimafo asafo urade oka ache afa me so ache ewi asafa na nyina nie mini odikanfo oni odikanfo mini ochidifo na onyankopon bia na ni hoje me onyankopon bia ni hoje ono so obi so ho onyiniti why not same why not so no manon kan osu onyankopon so obi ti so no onka manon pai mon kan so we nyina tete tokom no mkeka yuti
Yuti. Masala Kasana menko. Wasi. Poswe. Manim pai mun kan fansi mani. Kura ya jina dinu mpo. Yetini cheni dinu. Hallelujah. Amen. Etietia nkwasiade ya abosomfo de nyame bi. Oh yes. Na jese papa no to me. Papa. Nyankopon Oh pa. Na nka kire. You ati say me no mpa mu. Do ati say ono no so mpa mu nyadan. Ensinanim no nka bibi nkyere no. Wo e be maka. Se me dia mete so no. Mene na pe. Bi won no ka bi. Isaiah 46. 246. Verse 5. Verse 5. Hai na mo de ne beto me ho. Wo Nyankopon na ka so hwan ana me ene wo awutie mi. Ye de ne betoto no twedi ampo ya we ho. Hai na mo de ne begyina me ho. Hwan ye de ne be compare no. Hai na mo de ne besusu me. Hwan obonza na de ko susu na na. Bonza mi nimu no. So timi na nko anto no. Obi wo birim. Kasala mi nko. Hai na mo de ne besusu me. Hwan na mo de ne ko susu creator ya we. No ne mi ase. No oni na se. Oni na se. Oni na se. Why na mo de ko to no na se. It took the book of Isaiah chapter 30 verse 10. Read the Bible. Isaiah 13. Verse 10. What's in osru instruma. Osu we instruma. Any emu ekunini. Any mu akunini. Every inshrain. Enshrain. Owia bedusum. Owia bedurusum. Na difrem. Na difrem. Na osane so rin. Papa ni yiri ti osane enshrain. Na enna na baba twi yasi aso. Baba twi yasi aso. Ewo ni boni hu. Ewo boni ni pedi na asase so. Ni abonifo aso. Enya bonifo be twi. Ewo mamumu yo hu. Ewo mamumu ye ni pa yo ye hu. Mema hantanfo. Mema hantanfo. Ahuma so twa. Mahuma so na to be dai. Ebe twa. Mapon. Usia. Hantanfo. Mahuma so na to be dai. Ebe twa. Powerful. From you to drink come on. Friends say 055 955 2686 055 955 2686 Fenok ni apostle Njuchi comme si ya Samnoso Modu ya hu papa 150 verse 3 so they say your God verse 3 also mean say ye nyankopon beba ye nyankopon me say wo beba wo so onye kom da o jadi na ni mo hia jadi na ni mo hia de ehuma tati ni mo hia hello pacho di na bia kasa free Daddy, Baba no. yeah mensa I say Daddy, chale the net the what's security as papa. Amen. What's security as dada. My children say my change crown. Amen. Nyankopon ya we ni hu. Na my die with you, but me see you my die in black. Very good. My die no cra, my change crown daddy. Very good. What security as papa. You are no. You are no so obe jumfu so atum na be no. Bema ukoda wuti red ni green ni yellow ayeden. Oba de hu mobo. Amen. Amen. Unshira se watie na watsesa wadiri sisia. Oba de nshira. Amen. Hello. Tom Pacho di be akasa free. Hello, Papa Okon. Yes sir. Hello. Yes sir, Pacho mitio. Hello. Pacho wa down wa de kasa. Hello, Papa Okon. Yes sir. Papa champoni na ma feel Papa. Amen. Aja kontu ni ejuma intime say dem aba life. Papa na me you there by you there Papa. If aja ejuma ni aja kontu kakra kantina ma nipa hwemu kakra na aja me say ne de na tia champon ma feel ni kwabra. Sakamensa ni pakachi ni na ma me abige. Amen. Papa we dey na sinu wa kan de bu agreement ase so. Ye ni pa de hu ato banna so calendar de sticker nyankopon hu nsa nyankopon ba ni be twam pona de ja eni abotan ejiri papa wa na ko wa sende sebi eni pa hu hu na sebi wa sebi kankan na o ma ye de hu ato so se hu ni emu na se hu pa hu ti hu akodua ni calendar din ya bom paye ejem na aja ene de do dia ba de kete educhemu na me kache
black brother nyame ya do Saturday me ni maame ale tete de me de ne ba eni me nua Franka Champo abusia ni nyina amen oba tai complex mati Saturday ye ba ne ya be sum de amen we watch ai baba dia na mi awani na bra baba dia sha bebre no yo osumami no nyi wakoma so ade ma ya wani hu yehu hwe ni yankopie na ni man se yaka che se yehu yanka Yan hwe ni ye ni yankopie na ni man san yaka o kan the book of Deuteronomy chapter 10 verses number 17 read the Bible Deuteronomy chapter 10 17 verse number 17 Osi menka say ye to ma dia say Osi menka say Osna awrade mu nyankopon ya so no why enyame mu nyankopon Nyankopon ene awrade mu awrade eno ye awrade mu awrade oyo nyankopon kase wo ye Nyankopon kase wotumfo ne hu on hwedi pani on jia dem de wonje bride na debi am kasa asemi se Nyankopon kasa wonje bride bi ntimi ntua dabi ene bi kan bi se Nyankopon kasa wonje bride ban kan sika fo beto heavy Nyankopon kasa wonje bride ba obegye se ne kase ete eno de obegye ne ho de ewiase nyina ye ne dia enti wo koma ni gold ahifa gold na de man tisikani wo gold ni gold wo ni ebia na Kenya gold South Africa gold yes ewiase gold hi fan de na wo de epem obi enu okasa wonje bride obi ntimi ntua dabi enti onje nso dabi enti misrawo fa brabo konkron patama ho yes fosuro nya opopo yes ya okran kwaje ho adwuma titima mutema ma no ne no amaje dia ye ni mini ba bia motia no mumfosuro wo kan Philip chapter 2 verses number 12 Philip 2:12 Philip chapter 2 verse 12 verse number 12 wo ma no ni Belgium Spain France UK mini ba bia mo wo no timumfosuro kaba mo ni enko Philip 2 verse 12 verse 12 what etimadofo etimadofo ni yawe 7 day members am wo wiasa fa na nyina se dem yesetie da no se dem yesetie ma me asam na Nyankopon dia ma me no yese bra mo mo nchen ko yese bia bra me wo mo nchen ko na se mo nchen bra mi ni mo nchen wo akwantu ma mutie me no mi ni mo nchen no mi ni mo nchen yo mo mfesuro ahopopo enye mo nkwaje ho adwuma wate yes sa wo twa mi ansa my dear brother ya de na man to so afre country wona tutu mirika wa London fa London na mano wa Germany fa number no wo twa me wo Belgium fa number no yes wo France fa number no yes wo US fa number no yes wo Canada fa number no wo twa me ansa wo nua bi na abo mo wanu no yes wo twa se me na Canada before share my dear brother na temo beto na wu abeyi wanu san wo twese mi na Italy wo nyam bi abo mo ho ano fa number no wo Holland fa number no yes meaning blood nkwaji sama biara na tie na dia ba wo nchan no ene ye de ba jaje wo na ni wadomre na ni nkwaji ada mo so ma sere na bibia memra woni brem amen na box na me banka wo ba sponsor me se me nkwa bro check kopo bro bi mro no yes na enyi ska no emna Ghana medi yes kitwa bi ensa fa support nkwa gisem yes na esiwie yes hello pacho di baby akasa free hello good evening mami pacho apomoe oba di na do me hoye yo ya da living ya we ase na ya da se ne uncheche pa wo de cheche yen na debia me pressure me no be kasa ya unsem ne kama kuma pa esanze ya na sometimes bitam say no kure no wo wata na esinde na so wo na ntumi anka nkyere ezi mitumi hu ne say na kwaye fa so amedi be hu we me say na ya na mitie some of your funny Bible quotation we now they are to form now they are yes so no na ma me enya sa akwenya na mse de papa de o se mi dinechi na mi tie no enti mi chinchin TV na kwato na mse me papa de de fato because baba be yes some be pasana enya some ena eda eya sema emu tu sana Mimi fane say ye joke intimidate me no sana Nyankopon wo kwan a ode fa so e ma me tie
na mas na meka so bo ade nyame yawe onhyira wo no nya oke ye na debia no se na wo de asem ne ba no ekenya me pa ebia bo ejipe na me pese me nchiu pese me nyamre nchiu ba isa sensem na mudu de musu na no na me tie sofo bi o se yi se wo kwa hwe na se wo sofo jajuwa yankopon aka se ni se ye jaje na e wo se o hwe se ni ansem no ko wo bible ni mu a wo se o kan se ni etina ni se o jaje na si na se na se wantumi ampoti ne ma wo se ye be jaje wo na wo be hu na wa sakra o twen we kodu wansan we hu se we ye ana we ye bi I want to miss channel no cry. Man, Maminga say, I saw for him the difference between judgment. Omunim a temu and ya 10 years. Because a jabonia, me you attend, you attend. Yes. Giant son, when young son, when I do beko woman, me mu attend, you attend. Yes. Ya ka judgment, and will be a yadina koja father's quad, I go bunto.